Ой туғандар, қадам жайда болсаңыздар шықпай тұрыңыздар. Томашада болса түшпей тұрыңыздар, күшті сел, жол жауық. Aytdagi stollarni olib ketdi уже. Bitta mana qoldi. Chatoq bo'ladi. Xudoy saqlasin. Assalomu alaykum, Oxnajarya. Toshbuloqdagilar niye katta sel ketdilar? Qadam joydagilar Oxnaga chiqmaylar qolganlar. Oxnadagilar qadam joyga tushmaylar qolganlar. Hajat bo'lganlar, juda ham katta sel. Oho. Mına seldi qaraqlar, Toshbuloqsay. Вообще qayda o'tadi bu? Мал құрсан екен огород. Токей. Бетондарды жығытыптыр мане. Мал сайпын екен будайны. Бала қылып кетті. Я Аллах. Ya Allah, ya Allah. Yetişmeye kaldık buna dengiye. Qora suğa geldi. Sayda вообще sel ketdi. Dövün boş içi de bana. Salgıçılar öyle ötürüle kalkıp kaldı.